Eske ou konen nan re animal la, gen pil posibilite pou yon bet manje yon lot. Se pou tèt sa, an pil espès. Si tout sa ki pi piti yo, itilize yon seri de estrategi pou evite yo viktim. Yon nan bagay yo devlope, se sa yo rele kamouflay la. Ki sa kamouflay la? Se kapasite yon seri de bet genyen pou yo pran form ou bien koule milye kote yo ye. Jodi an mwen vin pale nou de gouet pati yo. Yon zwazo ki ekstraordinè nan teknik kamouflay la. Ou ka pase kotel san ou pa wel. Paske li gen kapasite pou pran form yon pieboa epi imite koulel. Si wap gade de loin, ou ka pense se yon branche bois. Wap toujou di mbo Diyo pa eksiste? Eske ou konen nan re animal la, gen pil posibilite pou yon bet manje yon lot. Se pou tèt sa, an pil espès. Si tout sa ki pi piti yo, itilize yon seri de estrategi pou evite yo viktim. Yon nan bagay yo devlope, se sa yo rele kamouflay la. Ki sa kamouflay la? Se kapasite yon seri de bet genyen pou yo pran form ou bien koule milye kote yo ye. Jodi an mwen vin pale nou de gouet pati yo. Yon zwazo ki ekstraordinè nan teknik kamouflay la. Ou ka pase kotel san ou pa wel. Paske li gen kapasite pou pran form yon pieboa epi imite koulel. Si wap gade de loin, ou ka pense se yon branche bois. Wap toujou di mbo Diyo pa eksiste? Eske ou konen nan re animal la, gen pil posibilite pou yon bet manje yon lot. Se pou tèt sa, an pil espès. Si tout sa ki pi piti yo, itilize yon seri de estrategi pou evite yo viktim. Yon nan bagay yo devlope, se sa yo rele kamouflay la. Ki sa kamouflay la? Se kapasite yon seri de bet genyen pou yo pran form ou bien koule milye kote yo ye. Jodi an mwen vin pale nou de gouet pati yo. Yon zwazo ki ekstraordinè nan teknik kamouflay la. Ou ka pase kotel san ou pa wel. Paske li gen kapasite pou pran form yon pieboa epi imite koulel. Si wap gade de loin, ou ka pense se yon branche bois. Wap toujou di mbo Diyo pa eksiste?